ANC e kgonne go boela e busa mmasepala wa Mangaung morago ga go gapa diperesente di le 51 tsa divoutu mo ditlhophong tsa maloba tsa dipusoselegae. Mmasepala wa Mangaung le wa Buffalo City ke bone fela bo mmasepala ba bagolo ba Metro bao ANC e kgonneng go ba gapa mo ditlhophong tseno tsa sešweng. Makoko kganetšo mangwe ga e dumelela gore Mxolisi Sionzana o boetse mo setilong sa Ratoropo. O gapile divoutu di le 55 fa ntlhopheng mmogo nae wa DA Johan Pretorius a bone divoutu di le 29 mme Papi Mokwena wa AASD a bone divoutu di le 15. The last 3 months that he was the mayor, nothing really happened. Service delivery is very bad. Batho ba Mangaung ba ska ba expect anything. Status quo will remain. Re tla dula ntse re le so. Re tla tla re nne re complain mara gona go ba le service delivery. Makoko kganetšo a mangwe a kaile fa a na le tsholofelo gore maemo a tla tokafala. Re tshepa gore experience ya ifumaneng tla sebedisa ka betere go feta the way a nantsa sebetsa ka teng ka nako ya go feta. ANC ya re e ipone diphoso. Re batla go lokisa go tseo kaofela ga tsona go etsa bonnete ba gore re haha Mangaung e betere le metsi ya rona e betere. Ratoropo yo montshwa a re o tlile go netefatsa gore batho ba bona ditirelo tsa mantlha. Today is not a day of speeches. It's just to say we heard you and we promise issues of refuse removals, issues of potholes, like you said, and the cleanliness is going to be top on our agenda. Lekgotla la masepala la Mangaung le akaretsa makoko a dipolotiki a le 9 a tlileng go tsamaisa masepala ono dingwaga di le 5. Palesa Moitse, SABC News, Bloemfontein.